Mula mundur kau lan. Codakan. Wih, luar biasa nih. Aduh, tumben ngikel di aspal e. Cisen margane ngikel. Tapi sing kengkel luar biasa. Niki marane penontonnya, puy, liu, coh. Ayo, Om Swastiastu. Puy, jamune kene, yunen Om Swastiastu. Luang tidak gitu. Om tuh aja. Tapi sing kengkel luar biasa. Acara Calarang kuning. Yang kepuro naturang yatnyo nih yang kepuro dos le penglayah de gambang bok de kamban udut nak engken do kak tuh nak butuh lahan kalau yang cenderung lang tuh mengengken kepuro do kak makamban lungan raga ini muan lo mempusung ane muan ni mau dampang menciri raga dari umat Hindu ane beragama gitu pasti mas maklo nih kit yang jam 1 man waktu nih ki ulah nyamis engkek itu nih kek nggak kek engken ngancah kan dong ngancah dong ngancah nih ngancah ngawak artis nih wih neng konten woi kang gamben lu ngancah sepanan ngono ngancah ngawak kan sih slow nelu wih kayak ngerokok demen wih Pak gigi sang Pak cek mana budung lendok Pak kene carane nacang menggambalna. Oh, menyang ngigal. Yo, nyap ngesut ngejar ngigal. Ngawa ke nanti lu nih. Kang sosis mengenang ya demen cang adol ya. Demen kok ya sih. Apa mau wincang demen? Engken. Apa ngan jadi demen do? Dasar bulan sing pesu pakaian. Udah bulan. Dasar bulan makere. Ane kalau nu perseri apa ngawaken sih. Bener di ban karena ini perseri yo corona. Tok ramah, nya simpan polon bo dio. Adik cing. Awas, bedik na Maroko ne. Bu chừng cho nặng lên cả châu chinh nặng lên ngã chia đường ăn đen cho lạp chứ bằng bật đi cái mà ngầm dùng như đòi dạy cho mình đi. Adik yuk deh sih. Apa masalah nih? Adik cing dengan ciri kayak sini loh. Saya nggak ada masalah. Ada Om Swastiastu, sampun peng 3 niki Om Swastiastu. Peng kudo? Peng 3. Wih, nah ben pot nih. Om Swastiastu. Nggih, puput. Oh, adik puput. Mana monto apa ben suci. Mulai nih. Wih, luar biasa. Ternyata penonton ini liu lingkarang asam. Wah, kata mengken. Selat. Selat mengken tuh. Selat jalan. Ternyata yang ben mani cimai sing bacing igal. Oh, ada mengken tuh. Jalan. Jalan nih. Ternyata ragong igal di dhuwur glinjing nih. Kerang glinjing sih. Tuh. Swastiastu. Oh, selat mondo kamu ya. Coba dipikir loh. Gumi po, pajak
bumi bok yang ada nih caro jani. Misi stres, misi inguh, imbauan ben pesu jani. Bok radio tamu kebalik ben ada imbauan toh. Imbauan. Oh, Sing idang pas mai. Ben melok don. mut cilolok don. Kengken. Oh, ketua mesweb malu. Aduh, jalan lu bendek nih. Jalan. Sing tepuk jeneng penonton. Malangan linggah nih. Nggih, terus. Malih ngenceng. Malih ngenceng. Terus. Dia enggak sarang Mas. Ye. Itu ding. Enca. Ngawak kencing ngenceng. Man do. Mau jamun banget Ya, ngenceng. sirasane kang enca do mo. Ngenceng. Nggih. Terus. Bang ya. Biasa. Gua tawang ling tuni ya bodini nabo nak kenyal cang nang ngerasang gitu. Enca. Ngerasa cicem. Nggih. Ules. Cicing nawang. Ada Mama Dede. Cuma Dede. Tuh, boknya putih. Mama Dede orang. Ngapa mau enda doang tuh mau balik ngoyong sinau nih? Kengken mana? Karena kuning tuh simul kau, Kuning kau. putih kangin kau, putih kuning. Dek. Putih Kuning. Karena ada doang tuh ngoyong. Coba dang ini yo ngoyong. Kengken. Sing jengken. Iya dah. Si kengken ini. Menurut wat hidup cara jani tak berstres bumi wok. Wok. Nih ada nih gering. Kerupuk. Gubruk. Tahu. Kerupuk. Kencah bang. Kencah. Terus. Ya. Spesial nih bangun untuk jalan ngencah. Bu, jalan ngencah jangan Bu. Yang ibu kita hang. Man ibu lewat mereka ngencah jangan. Kak ngencah. Oh sing dah mandu. Kak sing dah mandu. Asaman mungkin lolon kak. Legong. Oh dia lapis kak. Oh sing depo. Berarti anu tuh. Kengken. Jam 5.30. Apa tuh? Bengol. Pelih. Luar biasa tumben. Sekan dah sotiban, dah sobulan rumah ngaya. Di gumi ben misi payu, ben misi buong. Adik kengken tuh. Kayak ngaya manina jadi nyelati buong. Misi buang. Kengken tuh. Ngaya nyelati adi buong, Pak. Di buang. Jangan sing ngerti. Begitu. Nge pas ngaya di nyelati nge. Ring badong. Badung. Oh, cerot sarai nyet apaan ora. Jeneng tuh. Ternyata misi suatu nyelati buong kita jangan dipikir desa buong, Pak. Desa buang. Berarti buong ada desa. Kenapa ada? Nanti ada. Nyelati Nanti kan ada. Nge, terus. Mumpung dia enggak dua gini nih. Ngancang. Oh, cangnya ada nih. Kengken. Ini masker. Odoh. Iya, Pak. Oh, berau. Nah, nereman mereka. Mumpung berau. Nah, singkat padat dan jelas. Karena dihimbau sebagai pro kontrol. Protokol. Protokol. Ini tuh. Makanya jadi tiang nak nung lah timpa. Pangsing kenyal, pangsing kiap. Nah, dia ada ciroko ketutuhnya bungut ketutuh yang. Yang dunia ada 16 sih bang rokok, beli rokok tengah 16 lah. Ini saya dia. Mengamal jadi nak lah timpa jenang mesram. Seram nih bisa ngeliat. Bisa melihat nih. Ya beli kamar cetek banyak nih nyaw. Nah, ya ciseng mamang ngangol jadi. Ini nih, misi pasing. Adi bisa cat domain apa enggak sok gener kene dong hostnya. Kayak model ini. Nyanyi pengatur ini. Luar biasa nih muka belakang nih. Nyak nih di muka sing nawang penyak apa dua. Majalah. Gamelan timpal enak seram saja sekan nyak bah bisa jagonya. Bisa ngeliat. Busuang banjir. Nya dan yo nah. Nawang. Sing nawang busuang boy. Woi, su. Bisa Indonesia Raya geuning. Suara iya. Kene tenan tambal ge masuk pesu ye. Tiang tuh. Iya. Oke caranya pang benyah gitu. Nang ae gumi benyah teh nih. Sekan kamali galai woi galai. Bang gitu. Ngencah dek. Cimilu ngencah. Menunya ngencah cang sing ngencah. Nah minyak ngencah bang. Minyak. Domen ngigal yo. Hah? Di zaman corona domen ngigal yo. Apa? Zaman apa? Apa dan itu don tuh. Ini don corona. Itu ngomong alang melingah cecang sesak cimain.
Halo. Bagus. Wih, kakek Wisma Cang nih. Ya. Nih jenggot landang nih. Oh, Sing. pemain Mahabharata nih. Oh, aja. Aja. Oke, Wisma tuh. Nah, Janganlah kakek itu. ada ci kepuk luang igal ci Jumacang, ada judul igal Cimarodo. Apa tuh? Ada tuh dong. Cicing siam bensin gitu. Kenapa cik nih kayak ngot cicing siam bensin? Daripada cibususan sekangkong sengadonya ngencah. Apa capek-capek bungutin itu di kalang nih. Masalah ci jak cang pecah sekangkong. Jauh nyocang lah masalahnya nih. Oh, sing lah masalah nih. Lah, Ternyata nggak boleh bedakau penonton timpok dah nih. Nggak masalah nih. ada ide dana ini ngelapung nimpok jangan jibrako atrak. Jangan sedang membangunnya nih Oti. Iya, oh nah. Cocok. Ya, lo. Bani ini bacaloan mo dari Beneso. Udah Beneso. Udang bendeso. Ada di Pajang itu. Engke. Beli bedakau yo adro. Wan, Man ini mati. udang mati nih. Tupendro. Jenang. Oh, naspor ini. Ada ciruan-ruan di dalam ben itu cengoyong. Maju. Udang cang si malu kan ngoyong di. Lu bisa si Doris ya malu mau boleh. Oh gitu. Makanya ngoyong citu. Nggak boleh kan. Ya. Woi, ini aja cang dini lihat. Ah, hitung kan itu bedi. Ya.